nakomeje kubona ifoto y'uyu mugabo igaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga ngira amatsiko yo kumenya ubundi uyu ni muntu ki. Felicien Kabuga wavutse ku wa mbere Werurwe 1933 yitabye Imana ku wa 16 Gicurasi 2026. yari umucuruzi w'umunyarwanda ndetse n'umwe mu bagize uruhare rukomeye mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. yari umukire cyane kandi yari afitanye isano ya hafi n'ishyaka rya Perezida Juvenal Habyarimana ryitwaga MRND ndetse n'agatsiko k'akazu kari kagizwe n'abahezanguni b'abahutu bagize uruhare rukomeye muri jenoside. Kabuga azwi cyane nk'umuterankunga mukuru w'itangazamakuru ry'abahezanguni b'abahutu barimo Radio Televiziyo Libre de Mille Collines ariyo RTLM n'ikinyamakuru Kangura byakwirakwizaga ubutumwa bushishikariza kwica abatutsi. Mu mwaka wa 2020 Kabuga yatawe muri yombi n'abapolisi b'Ubufaransa mu gace ka Greater Paris afite imyaka 87. nyuma yo kumara imyaka 26 yishe ubutabera yaje koherezwa mu rukiko rwa IRMCT i The Hague kugira ngo aburanishwe ku byaha byibasiye inyoko muntu, ariko muri 2023 byemezwa ko atagishoboye kuburana kubera indwara yo kwibagirwa. aza kwitaba Imana muri 2026 afite imyaka 93. Kabuga yavukiye i Muniga mu cyahoze ari komine ya Mukarange, prefegitura ya Byumba, ubu ni mu Rwanda. yagize umutungo mwinshi binyuze mu buhinzi bw'icyayi mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse n'indi mishinga y'ubucuruzi. Mu 1993 mu nama yo gukusanya inkunga ya RTLM yari yateguwe na MRND, Kabuga bivugwa ko yatangaje ku mugaragaro ko intego ya RTLM yari gushyigikira ideology ya Hutu Power. Mu rubanza rwiswe Media Trial rwabereye mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda, wari umunyamakuru wa RTLM witwaga George Rugiu yavuze ko Kabuga yari umuyobozi mukuru wa RTLM hagati ya Mutarama 1993 ndetse na Werurwe 1994. imihoro igera ku 500 yatumijwe mu Rwanda kandi Kabuga yashyizwe mu majwi nk'umwe mu bayitumizaga cyane. Ku wa 29 Kanama 1998 umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda yashyizeho impapuro zo kumuta muri yombi. Mu nyandiko yavuguruwe ku wa mbere Ukwakira 2004, umushinjacyaha Hassan Jallow yamushinje ibi byaha bikurikira: gukora jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside, gushishikariza abantu ku mugaragaro gukora jenoside ndetse na jenoside nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu 1994 Kabuga yahunze u Rwanda ubwo RPF yari iri gufata igihugu. yabanje kugerageza kwinjira muri Switzerland ariko asubizwa inyuma. nyuma yagiye Kinshasa, hanyuma bikekwa ko yabaga i Nairobi. Mu 1995 yashinze ubucuruzi bwitwa Chikabem Agency Nairobi. Muri 2006 Barack Obama wari senateri wa Amerika icyo gihe yashinje Kenya guha Kabuga ubuhungiro. Muri 2008 havuzwe amakuru ko yaba yarihishe muri Oslo, ariko nyuma byaje kugaragara ko aya makuru atariyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho igihembo cya $5,000,000 z'amadolari ku muntu watanga amakuru yatuma afatwa. Ku wa 16 Gicurasi 2020 Kabuga yafatiwe hafi ya Paris nyuma yo kumara imyaka 26 yihisha. Ku wa 26 Ukwakira 2020 yoherejwe i The Hague kugira ngo aburanishwe maze ahakana ibyaha byose. Urubanza rwe rwatangiye ku wa 29 Nzeri 2022 ariko ruhagarikwa muri Werurwe 2023 nyuma y'uko abanyamategeko be bavuze ko afite indwara zo kwibagirwa. Ku wa 7 Kamena 2023 abacamanza b'urukiko rwa Loni batangaje ko Kabuga atagishoboye kuburana, ko ataragishoboye gukurikirana urubanza rwe neza. yakomeje gufungwa kugeza igihe yapfiriye i The Hague ku wa 16 Gicurasi 2026 afite imyaka 93. Nubwo urukiko rwari rwategetse ko arekurwa, u Rwanda nirwo rwonyine rwari rwemeye kumwakira, ariko Kabuga yanga gutahuka
avuga ko atahagirira umutekano. Uwo ni we Kabuga Felicien mukomeje kubona ifoto y'isirikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ni BVN TV Rwanda, naho nje nkaba Jacques Morgan Tuyizere. Mukomeze kugira ibihe byiza.